Анау офицер бір бағырды, собирайтесь, 15 минут сроку, весь Крым высылаем деді. Ата деген кісіде келді ақылдан, мезарлық деген соң қорқтық. Сянкөйде шықайатқанда перекоптан қарттар аңлайды, біз енді балалар бізге тасыр етмеді. Бек кеман ағылаштылар. Урал ekmeklerinde yaşadık babam. Görmeden günlerimiz kalmadı babam. Yatak yok, tırak yok, aş yok. Bir günde 2 cenaze çıktı bir evden. Öyle günleri gördük kadem. Yer ağladı, kok ağladı, millet ağladı. Ustumuzga yapirilib keldi meshher kun. Dağlar qara bulutlardan shallar bag'ladi. Bir gecede talilerge çekildi yakun.